Pamirsa upacara melasti ring Bali, wantah metetujon ri sejeroning pesucian utawi pebersihan Buana Agung miwah Buana Alit, sane katahnyane kemargiang ring segara. Lianan punika upacara inucap, pinaka silitunggil pangupaya ri sejeroning manggih kahanan jagat sane imbang. Melasti, pinaka silutunggil upacara penyucian, pebersihan oleh kerama Hindune, sanik laksanayang ketanyane sedurung nyepi, utawi pujawali ring pura, melasti, rau saking kruna lasti utawi laste, tegesnyane genah wikning toya, ring pemargenyane, melasti ketah kelaksanayang nuju genah wikning toya, sekadi segara, tukat, danu, campuan, utawi taman beji, keramane meiringan memargi sinambi mundut pelinggan ide betara, sane merupa pewayangan, tapakan, arce, miwa sane lianan antuk mesucian, keiring suaran gong, rawih mangkin, pemargin melasti sida sinarengan memargi, ritat kala nyangre rainan suci nyepi, mangdane nenten kosek ring genah pemelastian, ketah rawih mangkin, paiketan saking desa, sane ngembang utawi ngelola segara, sampun ngunggahang uger-uger, melarapan ngicenin jadwal wiadin gala majeng desa, sani pacang ngemargi yang melasti. Edan reste ring pemargin upacara melasti, ngicenin tuntunan antuk manggi kahanan sani ening, sani side kerasayang, tur keresepang becik semertin kewentanan nyane. Unteng tiosan, mangde majeng krame sani ngemargi yang melasti, side manggi pikayunan sani kedas nyalang. Ring sejeroning melasti puniki, taler ka angin jalaran, keramane nincapang kuruma ketan menyama beraya, antuk mesikian, manggi pemargi upacara sani antar. Lianan punika, upacara melasti ring Bali, taler sida ngedautin manah wisatawan, sani ngewetuang penincapan wilangan pengerau kunjungan wisatawan ke Bali. Juliana, Bali TV.